Rainbow Mizo channel clear tu te chibai ule voin hi November ni som ni pasari ania tun tum chu US in than pui thu boy kal zel kan hoi vele thung to dona Republican lamin thu boy han siam bel mol mola kota ngai tu fe tham alu to chuti line Democrat lam nena changtoa in nga in sarkar thar din turin in buat saina han kalpui mup bok ani General Services Administration lampoin chak zawk hi tun thleng chuan an la puang thei rihlo ani Pennsylvania State Senate Committee in Trump legal team tenen public hearing an nei chungchanga Senate soihona an nei hun turkha voin hi ania ma se zanin zanreila ma chau Senate lam hian hun an man tan mela a chan chu kan soifo angin kan zan hun hi anilama an chun lam hun ani deuh tlang pui ani ti chuan Joe Biden transition team lam chu tuna hian sarkar na thar administration thar din turin anin pocha mek zela Trump legal team le an hmalakna ta chu om zeneilova buaina mai ani antia White House lualut turin chaktakin in pocha ania Secretary of State turte po athlang feltoa Fox News in atarlan danin hetianga buaina an nei mek la hian former US President Barack Obama chuan tun election a hian Donald Trump hian karin dan chuan vote maktaduai samsari pathum velbak amu karinglo atia achan chu a policy te athil kalpui du dan le hrileng a baile dan te hian omzia aneilowa mipuin ama hian rinna an hat zo to lo ani atia tin Republican mi thren khatten vun ngau ho ta chu ensanin chaklo takin an siama hei hian a vote tam tak a pe thren treu ani karing atibok Barack Obama hi US President Louis Zinga US election boruaka inlan nemle trongkam nei nember an hial mai thai an Trump atop nu hian US President te hian o an chuale zen ngai lawa zaom takin former president an ni na angin ven himna nuaya anom thin ani tuipui ramsalom le tribai om nia manlaya an ngai thin pakhat chu Kraken tin an soi thina thilian thamle hlom lutuk soinan man thin ani bok headline USA chuan voin khan Trump legal team atanga kal hrangta Sydney Powell chuan Kraken tia asoi chu atlang zarta ti an puanga Bloomberg chuan President Donald Trump an a legal team atanga aban a drop out tak Sydney Powell chuan nimin khan Michigan State ale Georgia State lawsuit tamlutuk mai a file ani ti an puang boka election kalpui dan diglona tam takle tuntrum US electiona foreign ramdang aninrol dante afin fiananen a phau chuak nin antar longbok Sydney Powell hian nasatakin a chui chian nuwa fin fiana anei hi atam hlea lawsuit a file hi phek za pali zata cha ani nin tarlan ani he thu puang tu hi anom nuala Depok Times headline USA te Bloomberg le NTD ten an tarlan dan hi kanron lakop don ani Sydney Powell hian asuang tu na thil thleng thei nia a hriat te mangin kota hian thu buai a kalpui mai ani tin thren khat chuan an soya Dominion voting machine diglo taka man ani dan lam alo suta hian atamber ania Venezuela dictator Hugo Chavez chu hetianga khol manga inthana pianga tlingrang mai ani atia alo suthi kota chau aphara lawsuit a file zinga pakhat che hi mipui khriata asoi choka headline USA chuan he mipui khriata apon hi China le Iran US election a hian anron inrola Dominion voting system hi anram atangin internet kaltlangin anron luchil thei an access theya vote anron thak danglam hi atam hleni atibok Joe Biden hi president atan elect ani thainan tiang hian vote an thak danglama vote hi an du danin an son kwal thaiti proof turin hun rihlo te chau amamo ti asoibok hacker thiam tak po chop chua adik ngei ti fin fia thei ani ti asoya
Iran le China hian Donald Trump hi andu lawa President atanga atlak thainan le US in anram a endan thak thleng ani thainan Joe Biden hi anpui ani atibok Georgia ringot po vote nuai khatvel Donald Trump vote hi Joe Biden hena an thak thleng ani atibok headline USA hian antarlan danin Sydney Powell hi akal hrantak na chan hi election chungchanga thildik lo oma Republican mi anlo om nualti amu chuawang ani arinom thu ansoya achan chu helo suit a file hian Republican mi chalang tak le elector trend khat anin namhnoi tin chung mi engemozat laka chuan lawsuit hi a file telbok ani aloni tak ani chuan Trump hian a party chung atang ngein beina hi atok na sahle tina ani don ani hei wanga Trump noya thoklova mimala hethil hi chuita nin ansoya a case file hi Powell hian ramsalom monster angmaya laom ani atia aminga po Kraken tin avwa state court lama ve tuna hian thuboi hi aziak lut phota mase atul chuan US Supreme Court athen puitur thu asoibok hethil thleng hi Trump hian a hriatna areito in alanga kan video masa global roundup akhan South China Sea US in check lu dantele boruak asausan ziate kan soya heti lain Iran khrekna natakin akal pui chunjom mek boka maniloka Iran hi natakin avau boka media trend khat phei chuan bomdarvek atum nin ansoi hanikha Sydney Powell akal hrantak chan hi achiang ta viawin alang thaya mase afin fiana te hi so theilo top turin anlo khoi danglam a hlau ani mai thai Dominion voting machine hi cyber expert thiam tak te kuta aoma ankuta voting machine pakhat hi chu a om nin asoya mase Dominion voting machine zongjong hi ven himna thatak noya da vek aphut ngalbok ani voting machine hian mail ballot tepo alo chiara scan ani nuwa a record kha heng ramdang China le Iran atang hian ron khoi danglamin an vote muzat kholin achin che sa chu aron son kuala thil khendan adik lo zo tavek ani atibok mail-in ballot chungchanga po Secretary of State 10 official ballot hi an nei theilo nge anti lui wang ti hriat ani lowa envelope hian voter te nina le thuziak engma omlo le chinchiana engma omlo te candidate te an hriatna tur zialan engma omlo te atam lutukti asoya vote thak tu ten ming an sign na tur mun print a omlo atam hlebok ani atia heiba ka hian ani le thate ahun engma injiak lo tamtak envelope awm boka chungchu chhirvek ani atiboka roll ban lo vote thak te timayang kal thei to lo te mipang ngai phak lo angchi vote tamtak chu an chung te pon ron keng lovin third party mi hrangte in an ron da lut treu boka chungchu pom thei ani lowa ma se chhirtel vek thawani tin asoibok Powell hian heng zongjong hi court hian finfia thei ania finfia vek turin ngenna asiam ngal boka an finfia ma thutluk na siam lo turin angen ngal bok ani lawsuit a file hian election khoiching pen tu nia apu jinga Georgia State Governor Brian Kemp le Georgia Secretary of State Brad Raffensperger tepo antel nin NTD chuan antarlang ani hemi te panhi hi atira tanga vote chhirnon do dal tlat tu te kha ania an chhirnon le po vote chhirlai endik tu te hlataka omtira angai thawa vote chhirnon tira endik tak lowa certified tu te kha ania Republican lam thop tu news agency tele Trump legal team phai chuan Dominion emo China emo sum tam takin an tham nia an ngaya an ring hlel nge to ani tuna hian Powell hian finfiana anei wanga lawsuit a hian an laka thu boi hi siam saktel ani thu asoibok balot lut lai singkua sangruk zaruk chu vote kha khun to lo nuwa request ania chair ani boka mase county election bota ero pakhat ma hengte hi kirle anilowa county recota ziakin emo
sistema emo engma record awm lo boka chu wangin tuinemo a request wa Biden vota hian kaltirin ti riral ani atia mail ballot request zat asoi hi a claim thayang bera chutin ania hei ai hian aletin atammai theibok niin asoi tin Sydney Powell hian voting machine hi rampon atang chawa khoidanglam ani lowa ramchung munrang atangin khoidanglam ani tin asoya US election a himber trum ani tin puan ania tunaya a himlo kum hi alom ngai lo atia US electronic intelligence analyst pakhat chuan Sydney Powell puna le thubuai asiam hi thil thleng theile finfia thei ani tin asoiboka former US military intelligence expert point Dominion voting system hi Sydney Powell soyang hian olsam taka khoidanglam thei ani thu asoibok nin NTD chuan antar langa ma se heng thu hretu te zongjong le finfia thei tu te hi an ming thup vek ania an puan zarlo awangin news agency thren khat chuan inpuanna diklo le rin thu mai mai ani antia ma se an puan zarlo chan hi an thu hretu te himjok nan ani thu Sydney Powell hian asoi ani heti lai hian Fox News chuan Donald Trump hian electoral vote final ani huna atlinglo ani phot chuan Joe Biden tan hian mun akian theya a in peireng thu asoitin antar langa electoral vote hi tifel ani huna Biden hi ne tu ani chuan White House hi thatakin achua san don ani ti asoibok Trump legal team ami Linwood chuan Georgia Secretary of State Brett Raffensperger hi kota in soifia turin ko ani thu a Twittera a tweet boka hemnu hian Linwood hian kota request asiam ngala election vote cheer ani lai CCTV atanga video thalak zongjong pechuak turin adil ve mek boka video record a hian thil diklo finfia thei awm nge yang ti arin thu asoya CCTV in tha alak vek awangin finfiana engma ti chiat thei ani lowa hei hi endik aphut thu kota athlenani ama khan Linwood hian CCTV thalak hi alodil to thina a hlo chamzel awangin tuna hian kota adil le mek niin tarlan ania kot hian an pechuak don nge kot lamin an endik jok don hriat alani lo bok ani US Army Colonel Jolto Phil Waldron chuan voting machine kan man te hi kut manginemo mundanga tangin khol manginemo khoidanglam thei ani ti state senate committee a athena Pennsylvania bika hian vote makta doi khatle noi nivel khoidanglam ani ti asoya ma se vote chingpen zat che hi asoi theilo thule a chia chia soitur chuan Pennsylvania hian forensic analyst kanma moa anni chuan azat hi adik tak an chui chuak thayang atibok anni baka hian cyber security expert Phil Waldron intelligence and information a kumsom thum chuang lo thok to chuan US pumpuya voting system tamjok le Pennsylvania ngei po hian ama atangin software hi mundang atang emo manualin emo khoidanglam thei tura aki design savek ania US election hi hunrei tak atang to khan vote teaching pen turin inbuat saina hi tute mochuan anlo nei reng to ani atia voting machine hi adigne diklo company mi ni lo cyber expert ten an khoi chin chuan engkim a hriat vekang atibok hetilai hian President Donald Trump chu Georgia state a senator te muturin akal donani ti puan ani boka a staff te chuan hrileng nen akal hi anrem ti lo hlea ma se US mi puite hian vote diklo awm ti an hria ka chak dai to ani senator te ka bianga mai chana kanin muanga ruk na manga ne na hi apom puitu ta chu ka hredua nakina thu dikhi highland ani dona chu wangin ruk na manga ne na chang tu thlop tu ta hi ka juk hrachiang dona ni atia December ne thuma Georgia state a senator te mutur hian akal don ani ole khati jongkha tuntrumatan chuan kandu to kanga janin janreilama Pennsylvania state a Senate final decision siam ani rinania
zan arai to thina wangin naktuk jing lama thuthar an nei chuan video lo da kan tum don nia